Hindi ya mucemanio wa kuhoreria aikari a Karagita aria makoretwo magititimurana na maabithaa a borithi kwa ihinda ria thikũ 3 kuma mutegi umoragwo, atongoria aya ni mokiriire ruhonge rwa Coast Guard aria marorotwo ngero-ini ino kuria nditimurano ino irehete hadhara ya uthukangia wa indo. Nitauliza bunge na nijibie na waziri wa interior kwa sababu hakuna nafasi yoyote askari ametumwa hapa aje auwe mtoto. Vijana wetu wamesoma hawana kazi. Kazi yetu ni hii reki. Kama ni samaki ziko chache, government ya county Nakuru County waongeze samaki. Yule mtu anatakikana kuangalia leki ni watu wa fisheries under the county government. Ona gukiri uguo munini wa commissioner thiini wa gicigo kia Naivasha Mutua Kisilu ni akinyiriria ati maabithaa aya matirathenga iria-ini riri, no indi marita ruhonge rwa wathani ni mararira mitaratara ya uria ategi makiria mekuheo marua thutha wa uheani wa marua gukorwo rugamitio kwa ihinda. Sasa sisi tunaweza kuwasaidia nyinyi kwa njia moja, kwamba sasa as long as nyinyi amujapewa license mukakataa kukata, we can negotiate. How do you relax operation ya kuenforce kama mpaka watu wapewa license? Lakini historia kwamba Coast Guard wataondoka, it is not foreseeable. Mieri iri mithiru thirikari ya kaunti ya Naikuru ni iriga kwamukira riboti ya kamiti iria yombirwo niguo guthurima mihango ya utegi iria-ini riri, na maundu mamwe ma maria mendekithirie ni kuongererwo kwa mbegu cia thamaki niguo iciarane. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.